kinye me yagunga kem nogonde yusufu qirinde hingani na kumun qiri kata Allah ya sanke jamane nogonde gozule kay me attongondi wa ado yusufu me war mo daru wala khenke kenga e subra tirni atinke zule khayane yusufu di kamanenta maganta Allah aya ngarindini aya karindini ay menta kala ango dunar harsa anke ni masiban sirede ati yusufa duna biradu asabu ngange malenki kenni birahonga anki ten qoto haram makata hokininga yani asimandi kota bi ahinga yike ma ko nan yire ko nan pagu yusufa da kem famu mawunu ata de ngani kembi de an na wuren ga minna aram paramporo yendo allimina ko ati kamane be garan ke mbugundi kasonga na kem hanka kinanga ken kam mbane yandi ga tungile mina unga adim paramporo ni na burenga ati zulekha ebrenga kan aw kan ram pajunga anga munda ngena man nyanda ati nge go an himbe munda ange on kenya ngirawa ati yaho kuna tin kisima yindin kullinga nganya nanda ati hajunu sikaninga hanan do hilandi an Allah nyaga na hina ani nyaage nguni ani sagi mo kasendi lemna gondi basangira nge nyawu mi nyaga ngo hinkini nim pate ke su bonondi kundu ada Allah nyaga da Allah da kenya da kenda ni zulekha wumo tankabesine ati sikandi anni nyari bo yusufu maken jabu kini hane ari yonkolam bi hinna wutinya kembale malikan da tuniti Allah ya mariyenga anti an yusufu an kamanti nan kuni ati na kanda agar himbe munda maga amma ka qota maga ayeri anduna yaqinani Allah gara yaqinani dan ko yusufu da jamanan su da qurun ka huma meya na nya qore khari Allah malikanu sunya galitai iyanka isudwa dangani arga Allah gar himbe kinanga arna nyagali bugadi arna sewiye bugadi arna jide bugadi arna kanu to aro menaga yusuf ra Allah tiga Allah be gara kenne man nyida bal ar Allah nyaga ati Allah nga nyaga na anna kenne ma timmandi har sa himbe ga yun kuma na mpamin pa wai akobai ngo kinga limo gobe ni nyagan qur'an de ti aya galla kan baindenga na newyen akhenunda ndi go me kitana mo gobe ona me wari mo gobe ato kenya Allah nga nyaga na kinga kan bal homa to yusufu ti ati zulekha ko bida kompen pay kata bla ka keno kenda ni tumbarunda no su dabare ko aga ngaba na sura mo gobe ata daga ni ati yalli kenta hasudina ndangi ngani himbe mundai yani yagunta hatu sangi ati tungunye ni angi ngonna tungunya ko daiman anga to ngi gani mo gobe ngani khairi bedi ari ngoy limna ko bedi bonkina yugo may ngad ke mo kontanne anki nga gani mo be haram paro yendi aywa ado kanan ga gondi mo kenya nin kita mo kenya sabuni woni to yusufu rani akusa ngono bala gani yugo be mo yuwa mayno Allah gari yusufu ya kanuyen qoto zulekhay dina zulekha kanuye qasenga amay kata tawon no ko bani yimi ama munda yimi am bugi yaga ngure yimi Allah rahimi lake mogodi amma zulekha Allah rakinni lakata iqanu yenga adi batu yenga adi ko mo gankaunga makoda yiwe yusuf la alamuru aywa awray comme yusuf khana ka dumi wurna mo gobe aka wuruda bate comme aga dumi wurna yusuf bate mo gobe nandiga ya gare kiriga di qoro ngana doro kem bogo komi yusuf ka hana agdami
ado hinga do mi bogene mo be ayo ata da kebrenga aga na nyingi do mandro ke mbogono kebrenga ke ado ke kebrenga kundi gati me keta ala kulli hal durke bogon su durke boge ngayi munta bana de ke wuru alla kutay ñe donc ken différence ngi do menaka ibire ke mogodi ila lemu sara ke mogodi ewa ifati mo inshallah sura ke lagaruma ke ngorni yani ala kulli hal la murene dron duna di lungo yendi kita yendi hankam isugula baka allam bi maga iwo ko mun kallenga ngairi sondo mendi suhunu ngana alla khidima daiman Isa alayhi salatu wasalam ati hankamanda tana ngunyen kiniya oti akonnen piti basiya sharia ndi anga watu hinta surran palle annako oti bire nyugunu yimi aw wajibi ni annako kini sharia mbange amma halsa e jukum bange Allah wa sallam watini rahimallahu akhi yusufa law lam yaqul ij'alni ala khaza'in al-ardi lasta'amalahu min sa'atihi ati akhayo yusufa arna hina Allah farande kunwa agam pagananti hankamanda kebirenga ahinkininge gina gama kenko de hankamanyi nya wallahi sisa nga gati ahinkininga donc hankamani hakarante nye ara duguma sine ama hinkine mena serega nda homundu kebirenga kin hitana hakaranto maka angara hankamundu bane hakaranto maka kin hitana ara duguma sine naro mo gompay nabu mo gompay o siruna wari inatu wa kebirenga ara sine nya na to amanya mi Allah farande agamay hokko ni ay me nya nyanati du kenno kunsu sine nga timme ara jamankiri nei hosu kine i hankaman magangi tenkine i hankaman tagman tenkine i hankaman tampon kine i hankaman kahan kine i hankaman doroman kine i hankaman tago honkine a susu ala sukine kuteke suk ati malahay nga maganda tampo ke koni yo golin dabar ntikenga kenda yusu mo tanji kesine ko bidaru riwayu ngara me so ko jopa mo gondi sino nyeri tamudo hillo tamudo nyeru wo yere ka hana riwayu mo me so ni wum pakandi ke mo godi on golle jope sore ar so hon saw mo misra jamane no konsu بسم الله وجاء إخوة يوسف وكيتا سينو نير سيري نيمي مصر كوني مغنصرو تي يوسف باركينا ايوا برادو كوتا ليبي نقنسو دنا نقنسو يوسف اخنم بايغاري iri biradu mundi basera muguti misra hanka biradu ngono wa wo biradu kinni tampintonga ti i jonkonga sorota miani isuri ini badiyanga nyogo nyani maaro tamisu sorota misuri man sabara bayra muguti hankama siribane nyogo likibane siribane nyogo likibane itami sugandari ana nyugolli kutamiya kenna wucinani maga kenni sugari kembal anganda nti himbe gorega wa maga jagunganu nga wutunu ora ga sirunga na kotonde nga sirbane nyugolli kibane donc kelta ga wono manga o kenga gana kenni bilarum pakani ken sawra na kunduma bismillah فدخلوا يبرنا آخن كورو عليه يوسف كما فعرفهم يغرو باني أكين كنديتو
وهم akenda ni akhinukum منكرون kun samundengo له awa yusufu ya basana wucellato aywa ira sahalle magoti khannenga asehida koyi gamitu an kulli maninge jamanende iti wori biradum mundi an kum bay mogobe bay taga mogo an be nimmendo alla ko mosre taga mogo nyugo widi kinni durampiya atan kum bay mogobe kunan kum biti jamani go awa hankaman surunga de gada waran tagal suro ni de iti ma'azallah arno kisindi kenga ata kum bomina o ko kan an goni o hawani yaquba alla an nimme lemeta no ma kum pallewa iti yaho o ko tammi do hilwani ken ko tanga o ko nen digaro gunnenga o maga mo tay xari aga mo tay de aya ni galli o habra dina besuya nka harsa bani wa halleno kenni aken saga banai o haba madu ken nali do batte harsa himbe ga dallaga tunu tiwo ken khire mbakiya tay ati muki yanganu ni yankandi ni durandaro bismillah ولما جهزهم أغري هلا بجهازهم هلا دي هم يعني كنشن دي ناي دغاني ناي إلي كومباغا نانيوغو منتغاندي قال كم بقاتين ناتي دغاني ايتوني أخين أغادو أخورنين أو أخي ورنين من أبيكم أغادو همبيغو هابي أغادو همبيغو harsa himbe ga yinke maga antum uyun agari soro soro ndiya nga himbe go ken qur'ani ningena aga ti aga ko ne tugune be wono aw habe maga akaro kinalli tariye kini mustaqaga ina dagar himbe go tugune iti o ganda kenya o habanta dungna lide awa tike brenga aga suntar diga kende banen to yere makengari kenga maru koni aga suntara giliken tanga awuna heren kutu ila soke ngutu age mo sham'uniya ken to hanga mamagana ati qariti bi akhin lakum lian lil ihan wa tashbih qariti akhiya min abikum ke koni mogo intara faamu tawo ho hituno intara faamu tawo non kalam bismillah ala tarawna بسم الله ألا ترون أتي يلي أنكون يا غنتيوا أو أنكين وفي وقتين الكيل تندن تمانيني وأنا أنت هو كتنو آية غنتانكين خير كي المنزلين جاتين قهو سرينيا نينا ناغا بسم الله ناغا سروني آغرا غوري بكيني ناي غنين كنا غاي كبيرا كوهي اللي من تغبا غمسا غاي بسم الله فإن لم تاتوني aga maringa ti akhigeya فلا كيل ibrenga kenken denta aga dangani indi yema gatariye ولا wa kama تقربوا haritintunga wana sikandari kore bi angu palaga beni sorota mi gari koni kuchina warna kari قالوا idi adangani سنراود أباه kebrenga owa hawa mundunu عنه abakari yema o do koto na mundu hawa magana kinu odalli وإنا وقال فاعلون لفاعلون ورك الله يدموت او كينيانا ما تيرا ورند او كون وا موندو نو حابه ما او كله يدموت اري قطو يسو بسم الله كم بالله يوسف دي لفتيته يخري من دانون دغني اجعلوا قرينا بداعتهم ورن سامباتينيا في رحالهم اللي كوندي لكو بيغا وي مغا كنچندي بيغا نانا كينيا خرابسو غورين ساغا اي لين نغوندي نارا تكتيمي لعلهم kimunyana sabuya يعرفونها iwatunu inda akupa wakati kebe إذا انقلبوا inda sage إلى kata أهلهم kanga inda yilenila iwo gorengali لعلهم awo sini يرجعون kinni saga yen tawndi hinu hilli sabura basana besu gari qallen yilla anda ni an gorengadi
jukku be gabiya ado dinanta kemen diga yendiga ne da manna kenya i warni kenya ga mun de ken riyen tawndini بسم الله فلما برمبي رجعوا إيغا ساقي إلى أبيهم هابي أقوبي قالوا إتادغني يا أبانا يا أوهابان منع الكيل إي هايغا دقنجن دين كبا منا ويدي تاريه دي فأرسل أخانا كبيرنا مانغا كندي او أخيغني كبويا نكتل إكين غندانيا أو كنجن دانيا ودغني وإنا annatu oko ni tangandani o akhindangani honta kitana sigondiga kindanye me kempalle anta sorno قال abenti dangani هل آمنكم عليه ta saqagai lemme ki khibarendi إلا كما mamogombe أمنتكم ngasaqagai على أخيه agira yusuf khibarendi من قبل awakekani akotan kanta ga dangani la yahzunani an tadhhabu bih agaru andiga antalinda wa akhafu an ya'kulahu dhib mukanna lagabre magaiga agatimani nahnu usbatun oku jama honda isbu kitaw kuma a kebiranga oku nya awa kasarantunga kemme bane yani adiga intalinda wan sound din tagay basame dangoro mena bismillah فالله ayan qatidan allah taala خير akinyani aywa ayam pasangunta حفظا awatangandidi وهو allah taala أرحم ayani الراحمين hinnan so hinnan kaza ngagigini allah watangana amma anku usagunden tagay anku tanku ngatangana ay allah ntangandana nga kini digame be ga dangi ido hawen naga igari bane kirani ibayu kullakanunina bismillah ولما birakebe فتحوا متاعهم yukumuni wakati bega وجدوا بداعتهم yillandi be suri sambatini Ruddati awa ira sagandi ilayhim kati angara himbe kini awani len nogondi awa besu قالوا اتقدي يا أبانا يا أوهابا ما نبغي ودم مني تنام مندون درون تاقوي ننقطك يا هذه بداعتنا لكن داني درون تاقو بيني دا إلى رسول الله ماذا على سورة تاقو بيني دا إلى رسول الله ماذا وقال سرعوا هم مكو أنسقي أما سقي وقال منيندين يلاني قال سنون ساقي وإتي أما درون تاقو كمبي وقال هم بيكاندا هذه بضاعتنا وسنباتنا بيومها ردت إلى سوسا غندي إلينا كاتو يقوم مغو ونمير أهلنا كبرنا أوناري أو أونديغا أوغانا ديغا أور بلاد مورين ناكن وسرونغا ونحفظ أخانا وأخيوم أو هكذا تقادي ونزداد وأدغا يمين قا تسكني ونجيدي كيل بعير نقول لكيا سرو تامي نيغو متامي سرو تامي دو باني نيغو متامي دو باني كبيرا خالصين كتي ايوا انك اورد يمك كتا اكيمو دو باتي كونا كهو تاري للينتنا يرا كونا متي كيكوني hara kiga na yaquba reme amai o darono koy ke daram oke yasawar yaquba ti dangani aga na diga misra qarin kunyinen ke ni oke ana kada ti o haba wodu wa nyananda aw khairin mununanda angara himbe nya annaka ndi ire munda sabu dangani akan diga ani kunyinen kada rindu wa بسم الله ذلك عدي أيوة نجوم باني لكينا كن لكيا يسير عني وهم كمان مغا سرون تاغو بيغواري أو هاقلين كباي نانتي كري مهدي جاويا كي قلين تكباي كري سورا غني أي أوا كباي قال كي سوكا هوندي هابن تي دانغني لن أرسله والله انتلي مكي ولا معكم كباغي دي حتى توتوا ما غندينكم موثقا سغراغون الله دو لله قال الله تعالى أغان كنات الله
latatunani ti wa aga maga gari ti lemme ke ya إلا أن anyo يحاط amati بكم masiba nganda goron kati bikum. ta ka suka mandenga magan kunati keya nanti o kunati allai oro lemme ke worni ma masiba ngando su kan pankinya anda sigo su nyongi la kan ken palle kon wora worni aga makella hidu kini madunya ikuna kanne ken gotanga wallahi rabba muhammadin o kunati allai muhammadu kama lana atika bi mo garanga tilemme ke ya kiya nya mawhiqun allahiduma muhammadu kama igun diga mundi ibrahima kama yaquba kama ishaqa kama ibrahima yintin kullenga ibrahima tagaye ngake kota billahi rabbi muhammadin parce que muhammadu yani komenga komebe besu gawatu allah ko musadan suwatu andra besu maga allah ko musadan suwatu ti muhammadu yan qora allah magadina comensu bida kebe hinga sigi killaqiya wallahi agama lahidu qanyina makin nganta kinagai wallahi du qanyina man koni kota a kebe a komebe gani komun suqana qorenga kengo konni ken kota nan sa walla kama billahi rabbi muhammadin o kunati allah muhammadu kama kedo muhammadu ye wugina njaten sinenge ni kiwa ko ni muhammadu yani sipase manga ayani sipase manga duna kobi lagara kobi asu tage muhammadu ya kama sallallahu alaihi wasallam bismillah فلما آتوا igara habinku billahi do qotenga al kebrenga habindi allah taala ayani bisananga o kamma naqul wa kan gonni granku wallahu ala ma naqul wakil andu seriga na digame ko nambaranti gande kalabanti gande an saunti ganda kamanenga aga nyeme bane an ke konni wallahu ala ma naqul wakil kembani aw kembuguni ti yarenga ati ga entadi qur'an andi an mulimun konni ado qifarundo allah ko masru inu sama wakati allah go himbe wali rakandi de kemme nganda an kita asara suma dangi kendi kanya ne duwauma qur'an al mulimun qifaru allah ko masru iganda duwawu be nya wakati be hada mari ma gonde asumi ngo seden kitana ken me be ga nan kitale ken duwa ko ni ken pakati ken sahare ma dangendi bismillah wa qala بسم الله وقال هابنتي دغني يا بني يا علم لا تدخلوا يا سير يا غند دغ خمغرو من باب مصر دبندي دلقيا كين اللقباني ودخلوا اغلو دلقوا متفرقه كن سانك سانك دغني من سابودا يا قبر ني توني دي اما را كتا من سابورا تانا مكي كيدا هينو هلي anyonki kamalle me maydi ken binyamin ya ahillandi huwa al-asas tahana idiga me ikbaran sanki jamanendi hankamangar himbe ya kummu kuda amma me ya sereda himbe ga wurido hankamanna a sanki no konsu kiga surunya ga baten to gondengiya imma salamu surun no gondi inda sage kwani kibrenga ya gabure no hay o amanya ya gabure mo on hillane honwa qarna na asabunya awroniya nga honuka
kun Allah tagaye nyimani Allah rira taga iganda kaba hohoya kempo halakini ibiranga kugani serube ya awa dakabanan zeru nyani iro seru kutun tabana ibarakatu ni tagaye timanteni ala kulli hal wa kebirenga ya bure ko ganda kawiya bana rabi kitan la dan sabu nyugwani Allah na kiti nan tana kome be kita awan kitana Allah ganda serebe kisindai awan kisindini bismillah yula ahana anyi minandu mogotayi nabil wasail al mutah komi habengo kona ko mogobe du kisi mogo no be nunga wono kebe anyi mina kunda bari himmenu go sikki aga wonyana la to kunga hina la to kunga kenna sare hana bismillah wa ma ughni atinge yaquban dan yontondini bakara magandini illa alla kitinga arbani de in al hukm annama kitim manya wosuya magandana alla baniya da gerim pinun sembendi Allah taala kamma wa falyatawakkalul mutawakkilun nihinun besinni Allah taala kamma hakida ndawari kenotre sabu nyaye kinta wakali yang katana kama arul lagabani ke ngure tamma sawallai kunta bana odi sabu nyaye nta wakali yang katana lanti ke bi ngara sabu nya bane ke mi anda wakali yang kata akamane ma famu har hunne yaqub anti limununda kama arul lagabani wasabu nyaye ngana urehe tike bi ngati ngara nya bane ahinyime la hinna allama ma aghni ankum min Allah min shay oti naga nya na honsuya na sabun qata adu sabun nyana Allah taqentadi kun so ambana kun kuma nusu khataw na sabun dabari nga Allah ya nasrundi nimma nkedin sabu kehe kin muraduna makinya ga fami ya ko ba haka kanya dabari ya ga burenge musabu araken kollem munda na qurandi ngedo ke sabu suka mande Allah gama o kisinde on takisini koy kisiye mo onna Allah ya ma wa nge kan wakiliye menye koy ke ngure ni sabu nyenta koy ni amma wakili na sabu nya kinyi me yani wakiliye nga nangi ken sa Allah kam Allah na nyana ngedo sabu kesuhe kinya to onti at-tawakkul ken bale mani sabura Allah sallallahu alaihi wasallam gajango tanwa aniga ngaba mbe kan torgo hilaron ni anki nyam wakilin dawa ma Allah farinya ko Allah farinya nyam wakilin da ora wakilin da on to ko batte Allah ta dangane wallahu yasumka minan nas Allah wa anta ngana siruma ken ko ni halle mbe kan torgo hilaron ni ma bane yi merondi kebiran kenni sabu nyenye nta ko ni ti am piti wakiliye me la na sabu nya na awai na wakili kinya baraje nan gaba kinyan timmanta kinyan kinyanda dina na sabu ntono ya nanti an wakili Allah dun gonda kinya ko ni ikitabundi ngamma sabu nganya bane ken ampiti wakili yeme kendo serebe gaji sabu mbana na ina Allah takenta daga swambana bismillah walamma atibrambe dakhalu ya ugaro min haythu aywa muqum nuqumbe amarahum ha abuhum bagari ya markinga ma kana aywa ati Allah sagene haben diga men de kare ati ma kana haben diga haben manya yughni agawun yontondini bakallem mu magandini gilli Allah kitenga aywa hanbani de illa hajatan ma ganta kin hajuya ani yusuf ani yaqub nyon kinni ari haju ke jara kinni maniya ya habure nyon to mo wonya ni kingi ga watu ari ran kin to ako kinni le munuma
وإنه بس يعقوب إني تواغو قولي دنجيني أو تواغو دنجيني علمناه غراتو إندكينا ولكن نصرون أكثر بوغبنا الناس لا يعلمون يعلمون. كنتاتو نانتي الله إلهام نيانا إقنا سنون ده هو بنت كنتو الله هاي الله ساقي يعقوب دقام كدي ننتلاقر يعقوب غني همبي نكين كوي ويدا الله إلهام نيوا وراء أصل مندي أركن إلهام يكون لمن ده قسانقي الله أنا أتوين دكينا كني يعقوبين سهرنا أدي يعقوب تواغو كورين ينادي أغرى توين دهم بيا العلم اللدني كين تواغو كمبان واتقوا الله ويعلمكم الله كون كانوا دا الله يبناري كوي يعقوب كين كوتانا سرنتان هم بيان كنت الله دينا دا يعقوب وكم مغباني غاني كم بقاتينا سرنتا دونا دي هم بيان توينتي الله تيانغا كانية درون يواقروني إنه لذو علم لما علمناه تواغو قورة دونكين أغرى تويندهم بيا كبيرة أتواغو نواني كي الله غرى تويندي تواغو بيا نا ديغاندي أدا أنا كو قسانقي كيني يغابورين سحرين nga komen di twagon su ana Allah kiten no nyadi donc Qur'an wo qarawon ni gunda angana sabu sunya ma tuga kama tuga ngena ko kama an kendo sabun su kama Allah tuga ngena kena kama kiyani anya mo nga bismillah ولما عذب رمبي دخلوا إحيغرو على يوسف كما آوى أخاه يوسف عدي أخي أرى أكه إليه كتدويا قال كبيرنا هردي إتي أوري هنكما أو أخي بي أنغا تورا اللي أورا هايغري أي واتي كيتا قوني أغرى قول لسرين أغا مصوابنا أغورنا تو نانتي أغرى همبي أغورنا أن هنغري أري يانكا مغون سروندي ني درو مغون سروندي ni basu mogon surondi aranya soro hilli su tabalibane bani amin bane to awu atinge akhi yusufu ganda ingarinte en kadu ke mai tagunu yusufu ti dangani ke bane wo tagunu ti o gara himbe ko ni ayime akhi no de aywa anka aywa onda mo to yakari yusufu ti da anda sikali tari kapngeya eti yaho arata ko kabiya awa yigande dam gabirega inya iwoyigene do me wuronga kinyara nya kem mo soro hilli tege awa kebirenga ati kebirenga kebane ga togo aywa serega ntano arokengo saka kebirenga kharakini aringe ngui irakine iwi awi aboli likati gijimenga ahaba kirenda time awken sumbunu bakai illenga kare ati dangan harsa bokom abane ani wakati su hillandin tay kasigi antokinge bangi antokin kandi tabane aywa kutun koni ari bismillah harsa na yigandun kiniya na basun kiniya ay ketire kawarobilti agenda ke o make me warde bo ken no ngani illenga kare igo masala na yusubu ta dangan antoko ati Binyamin ati lemmange maga ati lenyu taminge bane maga ati awa girewa magando himbe go mai ata nyino ka onta motai yesu budara ngani anwo dungene an awa an girabe a nganta motai nge ngara batendiwa Binyamin ti hangama anke me gire kona ken kitana hango ballai nga bari difference be ga wono de ampa wagga hiti yaqubai amma ga hiti rahiliya gani difference ngade yani nge hawa nyan ko ten kama mentai kinyan difference ngade yusufu wu alisam ke sawra yusufu grikata yi na kannen sumbu ati ayam berna ko ni mobe nkiani akhibe aga tunu igotuni ndam mo tay nkiani
mani rahiliya mpabani aquba ya wanya ni hankama kana Allah dun gonu hankanya mogo dunanya mogo kenni janiban bira kebe anda sigi Allah ko masru Allah albinyumu Allah mpi yatrahunahu wasirni sere bira ke sunyanda wujine sere anganda kenya wujine sere ngamunda awtin yahawke awtin dungi ngange hawa gan himbeya ampa waga hijiga ha ya wampa sampa wayde mampa sammay anda pankansu anda andaron tagunsu angara ho nyoda kana yusufu wundi na koye gebirenga hasa Allah hasingira dinan tagay mana mai bawana ampa way wakin hangabe ga hana gono Allah la hana kininga kebirenga sa yusufu ti aywa na gamundi nke yani kinga kimina banyamin to kebirenga king angara ko mo wengen ta bakayra kari yusufu ti awnyana golle nga kendi de anga tunge kallenga nyam mo be mpa basunu nge gandan to koyere ho kapa sunu ngade kebirenga angana timma kenya ganya aywa orna ho buriya garen sakanga de ngorni hojwa dambi katanga himbe gaiti hoti gante ide binyamin atim pamintadi mo sugal lunganda mpamintadi mpa wasuno o angoni goli bure angoni gare bure sakin ngom pam suntadi ngi on daba kayre kem pagati yusufti tencen danun dangani ngi yimme kencen di hoke kebirenga ngoken alla anyo ken nogondi nan awa anyile la kama anda girna wucenya ngo gango katunu indalli kumpai aw wala ma kembire am fayde kingu nyana hereya mo be ngara wan to koyre ati mo be gandallu anda ngere kenya ko ne ngi kon tabakayre بسم الله قال يسوع تعالى غني برك بيغا هسه إني مكبي هاي أنا تيجي أخوك كان أخي كبي أنغوك منا كوتا عندهم مغتاي فلا تبتئس كبرنا مغا سنو غري بما تقول لي كانوا إيغانيام إيغو كم يعملون قولني حسيداغو أربانا تاغي أرونا سنوندي مغا سنو غري تيكينا كبرنا إلى هيري كده بدي أغو تقوير مغوي بسم الله فلما بلا كبي يوسف غرا أيوة يعقوب رمون بالله بجهازهم تي حلان هونو غري جعل السقاية أهاي غرا أيوة من دي هونيا في رحل أخيه أخيغو أن غاون بنيامين أو علي كندي ثم إغري كم بالله أذن مؤذن غانغون دا نمبي غرا غانغون كاتو أيتها الإير أو نمبو يوسف كارا أو كمنا كودي باتيا يا ستالمكو إنكم أنكم تيجي لسارقون أنكم هيانون تيجي قالوا ستم باي غتي غانغون دغاني وأقبلوا كنداني إجونغوي أو إيا ماذا تفقدون أغفيني من يا من تناغمها قالوا تي ستن دغاني نفقد أكو فيني سؤال الملك هنكمان كنجندي يوكيني وهم البئير نقول لك لمن كن وسرد جاء به كن غريتاي وأنا زعيم كن قوتا نقول لك يغندي غبني دي سربن دا كترني تاي نقول لك وكيناغا ناس كم غادي وانا به زعيم غينا سانخان غي منا غارانتيغا اي كاي نسرون توما ناني هو
an kunni hayanu ye manin tuna ga maga hankaman sa'a ma kinya wari akeda bismillah alo geban hewne gangu gumenti adi kapallemu tallahi to setenti o kunati allahi laqad alamtum tallahi tayni kuni harfu nyani wallahi adu billahi tay arwa arba me tayngu konni kuna wakati nga angande kabakono aha amma to kini kabakon gamba kumo gudo hotana simma hayya halle o gona mani hayni iro daro no karama na honsu nyoda o gon tlakar nan fayno a kenni kabakon ade ken sabuna kone ngi yana ta Allah to ngara taylay kenni kabakon ye laqad alimtum ti an kunda to tigi misrango nandi o kumari kuda on fayi misrango nyende wa ma kunna o kumanya awa khayanu ya yani o choma fay qalu qur'ana baligh ak nyantengo kempang aram kan qur'an ja'ala as-siqayata nafqidu suwa' al-milk أصواع الملك السقايا أتو قصني كينا هان كمان يمين نتايا أراكرتي كينا إذا هان كمان من هولو أيو كندي وتدك بنام بونيني أجن تنو تدك بنام بونوا كاني جمانو لولونو أدبان دمو تكيني mais aga kini yusufu ya nanya min hoyi bo yusufu ti kunta min tikeya ara saw kenjendi wakati nga kinye awa kudamba ngundambu kenjene ngoto konari kitenta yigana anta qarini anta megene ara ngana kenjende atgo lenki suwa kenjendi saanya kenjende mudeni atgo qase as-siqaya min honyeni atgo qasenda atgo kurman suko bismillah qalu eti gangu katanu ndangani wama jazaohu ato gangu gumun wa azina wasabi gangu gumun ti manni atgarunga hayana nganda wari ankum maga kebira maninyana in kuntum kadibin aganda ya garanto ya ankun ta kama hay anda wara kama qalu kebirenga setenti dangani awa kebirenga aywa atgarunga man kenni yemme nyimeya igara hay honye kendi anyime fahuwa ati hayana jazaohu ayani hay hon tugarunga na anda here ngari akada nan nyime nyana anyime kiten kutu ba yusufu watu kenga ndanya na garo to koyre an kunta kama hay anda wariga akiteni mani anda wari aga wari himbe magare kinyani an musonga hayana nyimyani hayho musonga kinyani uku hawa sharia yaqub alayhi salatu wasalam bismillah kadhalika allah ta'ala ti kemmo najzi zalimin okuna hayanun tugana kemmo yadi imira kengo hayanun tugarumo uku hawa sharia ni kemmo yadi fabada aywa kebirenga aywa iri ira ajoba nagamuni na yukunyilla aw yilla ndanun jope bi awiyatihim akhiru holo yukunga yusuf sallallahu alaihi wasallam aywa ay meiri aw mona nguni awat adogi dogini awi kitelo nan wandi ganda yilla aywa akoni sodomenda nenemu astaghfirullah ngonninga parce que ari qadafiti hoy ay me watu imanya bismillah birakebi awa ara su bugundi tammu age tammu banan dinga ken ke kallenga ati ngenta simana nanti ke hotuno bata gille ke gari kiringe me o me kama dikendare angaro su kallen bay mo be anna khana kallen bay kunni ati ay asr na kadiga
jaman gabine kerin gi manyi dobe ay kentare anna kana kallenya hayne kenya no ko kana la hiyandini aha ngana bana kalle to kono odo sika ngorati miya ati asre ne ti maga ngunya aranwi bismillah thumma kam balle istakhraja arabu yamundu min wi'a'i akhi aywa akhin no kendi arabu yamundu istakhraja istafala ayana rari ati qarabundi wal istikhraj mad summa akhrajaha istakhrajaha aramundi magaina bugadi wala kinyanti na radi istikhraj yani himbe ganya no kinyanya aw ko magati qarabuga yo kendi ar ida buga yo kendi dabana angana himbe waran ko yugo angana tina bundi donc hina qarabuga ndai nganga ma waran kebi anda buguno kenni abuga yo kendi amata abuga yo kendi de aramundi magaina bugunde ya baje kunyi mena warade bismillah كذلك allati kim heriyani كدنا ogara heren surunni yusuf dangani ما كان katta i akhin tuqidu maqa ati yusuf may ليأخذ أخاه wani katta i akhin tuqima في دين الملك misra hankama misra hankaman dinandi amay kata tokon إلا أن يشاء الله Allah ganda ke be kanu kinya wonyana de ahay gara irigati meki tinye na kinya hereya ya ni metirni ina jabun gini i jabun be go gemeti ikunyi meya i me sharia ya nguru i me kama har sakan daron ta kunyi kibali jamane sharia ta wurnu jamane agane misran kon sharia ngaken godan misra sharia ni hay honga wara maga wan sampana an hay ho menu hilli tukana ngama na hayanan kini kebre nga anna gamunde awa e hay hom placinga an golli magara metwa kebre nga kini yakuba sharia بسم الله نرفع درجات التي من أقوى من درجة مورغني نشاء ولا قانون كم موركم يوسف أتتوقنا وعليم أنا تتوانا قوريو فوق كل ذي علم دونك بيسو كموندي أنغرا تواقون تمغو هو تنوان كموندي أن قوران هو تنوان كموندي أن قوري هو تنوان كموندي أن قوري أن تقلي ماغا كمبي توانا كني كوي الله سبحانه وتعالى سربانه ما سوتو هنا mangani Allah ga an kamundi yumatun to a nganda kempe tabi'inunga kun qaramo qoro kun sahabanunga kun qaramo qore kin Allah fa sallallahu alaihi wasallam ibra arakata koy alan Allah subhanahu wa ta'ala yaquba annabi minni are mu ko hana e hosutu ngay makin no kutu de nguy yaquba yusuf alayhi salam kinya daraja ngi kamma a Banyamin granyu si yongolambe sakam sawra kayinde ngiri aro jaraginde ado waratinde ando yagundi de ando yagalla kumpinandi ando yongulanum bi hindi rahili remme an kun koni daiman akana balaw nyaknya oya rahili remme man zawra ya so hawe ya ko wara membe keta parce que ya ko wara foni kille men ta huburengana a huburengana keta sakam manye daiman ma aganda suro hawe ngo koni aganda bono mango koni
iti oku yaquba angunta to kun oku ni yaquba re munye oku choma hay honga wari iti itara tirahidu re me abu yaquba re mawndi aywa benyam ngati dangani rahili re munya na masiban kitana dangum bate wakati su